саламатсыңарбы? Бүгүн Кыргыз Түрк Манас университети ысык көл саякатына чыккан атабыз. Эртең менен келип студенттер чогулуп атышат. Эртең менен акырын чогулуп атышат. 7:40 Манас поезди деп аталган Кыргыз Түрк Манас университетинин 30 жылдыгына карата атайын Манас поезди уюштурулган. Ысык көл саякатына чыгабыз Кудай буйрса. Ошого даярданып атабыз. Мына ысык көл саякатына Манас университетинин жатаканасынан атайын автобус уюштурулуп, студенттер келип түшүп атышат. Манас университетинин түзүлгөнүнүн 30 жылдык мааракесине карата уюштурулуп атат да. Ошол себептен Манас университетинде Манас кыздары деген бий тобу бар. Кыздар ташнакай кийинип алышып, бий тобундагылар жүрөт. Ошол жакта концерт уюштурулат экен. Ошол 30 жылдык мааракеге карата атайын ушул ысык көл саякаты уюштурулган да. Анан эң жакшы жери атайын Манас поезди деп ушул поездди атайын ушул заказ кылып бүгүн бир гана Манас университетинин жамааты жана сүйүктүү студенттерибиз гана ушул поезд менен саякаттай турган пландаштырылган иш жүзүнө ашырылган атат. Ошол жерден жүктөрдү коюп анан өтүп атабыз. Мына Манас кыздардын жакшынакай көркөм кийимдерин карабайсыңарбы? Сонун Клара айын жетектеген Манас кыздары. Эртең менен эле саат 7-да мына Манас поездинин көрүнүшү. Бул жакта музыка болуп атат. Даярдыктар болуп атат. Университет жетекчилери, уюштуруучулар
Manas sayakatına, Manas poyezine dayardıklar jakşыбы? Ama salmaya Ya, ulan ne desin sen at çavuş bolboy tokşayt atın görünbeyt ko. Rahmat. Iskul sayakatın arnalı atayın nır değerdalıktır bunlar. Sözdürü de. Kalpağın son cereste. Son cereste. Evet. Iskul sayakatı dep atalып Manas Üniversiteti'nin 30 yıldığına karata. Anan demekken Manas poyezdi dep atalıptır. Sonu ne? Mına Kırgızstan, Türkiye'nin tuğlarının, bayraklarını kötörüp düşürtüsentler. Ulu Ciyek yolunda ata babalardın yolunun yoldoy dep yazılıptır. Türk dünyasının lokomotivi Manas Üniversiteti dep yazılıptır bu yerde. Tarihi ötmüşkö zamanbat sayakat dep yazılıptır. Manas Üniversiteti gelecektin köprüsü dep yazılıptır. Şunday plakatlarda kötörüp жүрөт. Gelecektin poyezdi Manas Üniversiteti yolga çıkat dep yazılıptır. Eldim barda tolkundan qam. Ançamçası tün uqtay almay çıktık deşti tolkundan. Sapardın aslında Kırgız Türk Manas Üniversiteti'nin Manas kızları Vito dep жатышат.
Drone'u şeye doğru gönderir. Kilidin başına doğru. Program başladı. Program başladı. Drone'u şeye doğru. Biraz daha da burada çekiyor. А как мы будем записывать? А, серьезно? Круто. Üniversitetinin profesörü, tarih ilimlerinin doktoru Fuat Tabaldiyev söylüyordu. Ondan ağrı Şibe'den 60-70 kilometre alışverişten değil, bizden ortaoğlundağı çoğu ortaoğullar suyapçaya kaçkan, ilaket şarlarcaya kaçkan. Bunlar kiçineki aymaktın şahır emes. Bu yerde çıkıştағы Altay'dan tartıp Aral Dengizi'ne çeyinki çoğu aymaktın borgorgongon yer, çoğu sarısı yer. Ondan ağrı қарай Всем привет! Ну, давай скажем, сегодня будем делать видеообзор, как мы такая опухшая, такая уставшая. Ну, ладно, зато будет живая. Ondan keyin biz Isıkçöl Tuğray bayramımız Isıkçöl hazırlık mezgilde biz Горячее озеро деп Потонов. Да. Всем привет! Мы сегодня будем делать видеообзор, как мы отдохнули. Давай. Всем привет! Сегодня мы будем снимать наш обзор, как мы поедем на поезде в Балыкчы. С университета Манас. Балыкчы, наверное. Сегодня мы снимем нашу поездку с университета Манас в Балыкчы. Давай. Да. Всем привет! Сегодня будем снимать нашу поездку. Вместе с Манасом. Üniversitenin prorektörü Норм. Almaz geldi. Не, нормально вот так. Hazırlıktan çaft aralagan üstüren anlaştığında bizim bay, Muras, Caygaşar'ın bir esimleri alıp koyuşlar gerek. Мне кажется, сейчас я буду спать просто.
мына ошол Я ночь не спала. ушул жолдун оң жана сол тарабындагы байыркы эстеликтер Занято туралы была, да, видно? абар бердик. Мына ошол Вчера эстеликтерди Гостей встречали. мына ошол эстеликтерди биз ошол пойдем. жактан изилдейбиз. Эгер суроңуздар болсо айласаңыз. Где наши девочки? Надо было с ними. А, вот же наш. Bizler menен желектердин баарын желбиретип асманды карап жылмаябыз жаштар, байрамыңыздар менен. Ой.